Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı Yer Suyucu YouTube kanalımızın korumanları. Karşımızda turgan yer Surxondaryoga, Özbekistan'a zakaz menен jasaldı. Üstü 40 takımdan başlap 40 razmer. Bu degeni şu 110 kilogramga çeyinki adamlar kengire tıkılbay oturат деген söz. Эми yer universal yerlik болуп эсептелет. Мына сиздер көрүп турган жашыл нерсе бул медный кукуруз деген дары жыгачтын куртуна каршы. Өзүңүздөргө маалым, акыркы жылдарда ээрлерди теринин ичинде kurtlar un talkanın kılıp un talkanını çağırıp jep koyup келет. Ошондуктан ушул дары менен дарылап соң каптамакка мажбур болуп жатабыз. Размер көрсөтө кете турган болсок, алысты жагы 30 сантиметр, төмдөп көрүүчү жери 19 santimetrege büttü. 19 santimetrege. Art jağı 35'ge toktop büttü. 35. Şunu kaçatayım. 35. Astı bir karış çenep жүргөн жерибиz болсо 20'ga 19,5'ga toktoldu. Terengdigi olsa seyirden üstü 17,5 santimetrege, başta 18 santimetrege toktoldu. Orta çene seyirden üstü 12 santimetrege. Alanı attım beline tiyüçe jeri, bel tuşları, Jeti jarımga toktoldu. Bu alt jağı 19 bolup бүтүп аткандыктан бул жери анчалык терең эмес. Аябай терең кылып жиберсек өтө эле аттан бийик көтөрүлүп калат. Ошондуктан 7,5-8'ge toktottuk. Attan ötele öyle büyük bol olsa da yaraşpay at çoğun koyup kalat. Seyirdin üstü 16 santimetre primerine kenglikte bolup bitti. 15 santimetre. 15 santimetre. Ona жерде кыскасы. Ona жерде 15 santimetre bolup bitti. Эми бул yerdim Surxondaryoda bir teşekkür kılışa ekan.
Sebebi aların bari tekerini takımga kısıp çapkandыкtan. Egerde 2 teşik kılıp koysak üzüngü boğu uzun olup takımga kısışı ыңгайсыз bolup kalıp üzüngü boğu öýde köterilip özünü aňtarıp ketişi mümkünlük bolgonduktan 2 teşik keregi jok dep üzüngü boğu kıska ele çabışat eкен. Kaçtın biyikteki yerden 28,5 santimetre. Şaran biyikteki yerden 22 santimetre. Çaranın eni 35. Yerinin gabariti kança olsa oşonçaga toktады. Çara kazan sayakты çuңkur. Adamdı har taraftan vurup kurçap turuluşu ovalda. Neyin negizgisi adam oturuşu yer. Monday ovalny formada. Hiç kaçan hiç yeri tüz emes. Bu degeni şu oturganda göçükke öte ыңгайлуу. Adam şu astıga artka жылбай oturat degen söz. Anam dagы негизи айтып кетип турган нерсе. Adam oturganda adamдын чычаңы омурткасынын учу ушул точкага токтоло турган болсо, шундан алып чыга турган болсок, o жерге чейин 8 santimetre. Al эми aldı bolsa muna üzüngü teşik bul dagın şu 8 santimetrege büttü. 8 santimetre. Sebebi iki butun salmağı astığa эми beldiğin çiçeğin göçüktün salmağı artqa uşu teң salmakta bolup turusu üçün. Cihazdı alar öte uzundu kalaşpay degen cihaz 40 santimetrege büttü. Birok uşu uzun kılıp koyaylı desek anavadı. Астынан койгондо турду. Бул жакшы. Өзүнүн тең салмактыгында экендигин белгиси. Эми арт жагына койгондо араң туруп калды. Ошол 43 кылганда аябай тең салмакта болмогу эле. 43 же 42ге. Ошо 40'a kıldırıp koygonduktan teң salmağını biraz jogottu. Turdu muna. Yok turdu. Ошол мына жакадагы 1 santi, 2 santi, 3 santi uzun болгондо аябай жакшы болмок. Бирок клиенттин укусу ушундай экен. Emine kılağız uşa aytkanın kılıp koyduk. Kaç bırakın kaç. Jolurak jasattı. Bizim Kırgızstandagı ulakçılarga karaganda alar kaçtın joluragын kalaşat eken. YouTube kanalımızga
Подписаться басуunu unutmаңыздар. Номерлерибиз, WhatsApp номерлерибиz ушул түбүндө жазылып турат. Дайыма качан керек болсо кызматыңыздарга даярбыз. Заказ берүүңүздөр мүмкүн. Россия, Өзбекстан, Тажикстан бардык СНГ мамлекеттерине такси аркылуу жөнөтүп жатабыз. Акчаларды банк аркылуу жөнөтөсүздөр. Биз болсо даяр болгондо 15 күн аралыгында кайра сиздерге жөнөтүп жиберебиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. YouTube kanalımız Usonov Abdimetal. Подписаться басууну унутпаңыздар.